Bog svima, doktor s vama i dobrodošli u novi video. Danas smo dobili slike od 130. epizode Dragon Balla Super, pa pogledajmo ih zajedno. Ako želite pridružite se mom Discord serveru za zabavu, posjetite grupe koje su u opisu. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu. Lajkuj klip, komentariši klip, šeruj klip, ej! Na prvoj slici vidimo Jirana bez majice. Bijel je kao duh i sav u modricama isprebijan. Na drugoj slici vidimo kako Goku ispaljuje Ki Blast. Sad neki misle da Goku tu gubi Ultra Instinkt, ali ja mislim da mu je kosa tamnija zbog sjena, ako me razumijete. To će onda vjerovatno biti u 131. epizodi, možda na kraju 130. ali sumnjam, vidjet ćemo. Ovdje vidimo kako Jiren ispaljuje ogromni Ki Blast. Vjerovatno će se to dogoditi kada će Jiren ispaliti Ki Blast iz blizine Goku u facu. Ovdje vidimo Gotena kako ima istu majicu kao i Android 17. Sada to može biti kao neko davanje počasti Androidu koji se žrtvovao. Ali iz ove slike 100% možemo biti sigurni da 7. svemer neće biti uništen, jer svi znamo da Goten nije bio na turniru. Vidimo po prvi puta da će Beerus plakat. To je vjerovatno zato što će 7. svemer pobijediti i dokazati da je najjači svemer. I Beerus će biti presretan zbog toga. Na ovoj zadnjoj slici vidimo zoomiranog Jirana, njegovu facu u stvari. S onom slikom kada ispaljuje Ki Blast da će ga zoomirati na facu. To je bilo to od ovog videa, mi se vidimo u idućem. Pozdrav!